Harus mahubata ganupan kuryani Tuhan nagabi permahan nama daerah bata pada tanggal 15 Februari on ay mamarjudul tanda ni namananda na ibata. Hunjon do boto honta na do itanda hita iya anggo ihorjahan hita titahni sada Yohanes 2 ayat 3. Partinandaan do naboy makorhon parsauran nama daerah. Apa nama bahen tubuh uhur holong do pak nalegan. Bagi do dalan ase terjadi pertandaan. Umpamani natandai sada halak halani dong keistimewaan. Tapi diri namananda halak ai seng itandani. Halani ailang ope hatahonon ai marsi tandaan. Pakorhon di ailang adong hubungan marhite pambahenan khusus untuk si atap sebaliknya. Sonai do homa buai do jolma namananda Tuhan tanama katahon parholong natongon Tuhan Yesus tapi pelang ihorjahon lau pasangapkon Tuhan Yesus. Hinatahon ni ayat on bata bani panorang on lang sonai tumang. Porludo boto honta ay Tuhan Yesus do may patalar diri ni hubata halani tandai do hita takas. Anja marite Tuhan Yesus boy homa hatahonon do may idah kon hubata na bata. Hunja mabotohon ase itandai hita sada halak anggoseng ongga hita marsi tohuan tutu sadahal na makatahon na so marsi tandaan do ay halani ay do ase tahon umpamani halak batak dohor pe hasoman tubuh dohoran do hasoman hundul halani boy marsi urupan bani na perlu boy marsi anjuan bani na hurang ia pasal titah ni bataseng sukup anggo olat ni nabotoh dohasa halani sedo hita guru si ajar honon titah tapi si perluan ay maanggo na hagaluhkon matitah ay mamakaholongi na batahong banigok ni uhur apa mambahen hasoman sohon diri rado homaya tahon hitay baga suhur ta ise manaboy mandalan kon titah dop ni rama mandole tokondo ay tapi ulang menyerah anggolape ihorjahon hita dop na horjahon na idah mabatas kemampuan diri dop ni menyerah mabani Tuhan Yesus na memberi gogoh bata say mardalan bani nasitong maaw lah makorjahon rasul ni bata amin martongo mahita amtuan na bata papa nami marhite Tuhan nami berehama benami gogoh lah makorjahon apa makagolukon titahmo amin.